Ja ne mogu osporiti bogato političko iskustvo gospodina Dodika, ali je sigurno i imao je dosta dobrih stvari. Sad ću naići na optužbe kako podržavam aktualnu vlast. Imao je dosta dobrih stvari, ali u zadnje vrijeme je napravio dosta loših odluka po Republiku Srpsku, katastrofalnih odluka i vrijeme mu je da ode. Veoma dugo je na političkoj sceni, narod se zasitio, međunarodna zajednica je ta koja ima veliki problema sa njim i on sa njima, a došao kao miljenik tim međunarodne zajednice, nije doveo ni jednu investiciju za njih, ne znam nija koliko godina u Republici Srpskoj, uspješnu investiciju, da ne pričamo o tim stvarima koje su kriminalnim radnjama neki ljudi oko njega i njegovo okruženje koji su obogatili prodajući i pokušavajući prodavati prirodne resurse. Kada Milorad Dodik priča o odbrambeno-otadžbinskom ratu, ja moram da kažem da ja nemam tu pardona. Ja ne mogu da imam tu pardon. Ono što on govori o patriotizmu, o borcima, ja sam to učestvovao i branio i stvarao Republiku Srpsku. Često u zadnje vrijeme kažem, uzeo sam prije brijač nego pušku, braneći i stvarajući Republiku Srpsku. I to ne želim nikome ja sada da fakturišem, ja nisam tuživao Republiku Srpsku za prolivenu krv, nisam radio ništa po pitanju opstrukcije Republike Srpske. Znači, to je kada je u pitanju gospodin Dodik, kada je u pitanju taj patriotizam, moj patriotizam je dokazan za razliku od njega koji je u to vrijeme radio neke druge stvari. I vrlo dobro znamo koje su.